Veliki pozdrav svima i dobrodošli na kanal Umetnost srećnog života. Ja sam Andrea, intuitivni coach i praktičar energetske psihologije. Današnja tema o kojoj vam želim pričati jeste kako promeniti stvari na suštinskom nivou. Sve što postoji u čitavom univerzumu je energija u različitim vidovima. Energija je neuništiva i jedino može menjati stanje u kome se nalazi. Materija je samo jedan maleni deo sveukupne energije. Materija je usporena i zgusnuta energija koja onda nama postaje vidljiva i opipljiva. Ali ako pogledamo šta nam nauka govori o tome, na primjer hemija, vidjet ćemo da se svaki atom sastoji od 1% fizičkih čestica, protoni, neutroni, elektroni, a 99% od takozvanog ničega, to jest od energije koja sve to drži na okupu i u uzajamnom odnosu da se ne rasprši. A svi mi smo sastavljeni od miliona i milijardi atoma. Svi naši predmeti, sve što nas okružuje. Zapravo, kada pogledamo iz ovog ugla hemije i fizike, jer fizika se bavi silama koje drže sve na okupu, gravitacijom i slično, vidimo da smo mi zapravo vrlo šuplji, da se tako izrazim, da smo sačinjeni od 99% tog ničega, tog ništa, a to je energija. Ništa u celom univerzumu nije stvoreno tek onako, slučajno i defektno, pa tako i ova energija ima svoju ulogu. Ova energija ima svoju inteligenciju. Naučno je dokazano da pre nego što seme izraste ili pre nego što počne da se razvije embrion iz oplođene jajne ćelije, prvo se pojavlja energetski nacrt ili eterični nacrt. To je kao da možete vidjeti jednu skicu, na primjer listića koji će izniknuti skiciranog zlatastom bojom u predelu gde će zaista i biti nakon nekog vremena kada i fizički izraste. Neki ljudi koji mogu da vide energije i aure mogu da vide te energetske skice. Ta inteligentna energija daje uputstva po kojima se formiraju tkiva, organi i sve ostalo. Ta energija ne samo da postavlja nacrt budućeg izgleda nečega, već na neki način kao da privlači materijal koji je potreban da bi se to zaista i izgradilo, minerale, vitamine i slično. To je jedna samoorganizujuća i inteligentna sila, Božja sila, ako vam je tako lakše da razumete, i ona predvodi procese koji se zatim odigravaju i na materijalnom nivou. Geni su samo fizički pandan tom energetskom zapisu i to je ono što savremena oblast epigenetike shvata. Epigenetika se zasniva na tome da geni nisu determinisani i da se ne mogu menjati, da to što si dobio, to je sve što imaš i nemaš izbora. Ne, upravo epigenetika govori o tome koliko možemo uticati na nasleđene zapise ukoliko to želimo i umemo naravno. Ako su naši preci u nečemu grešili i toliko duboko umemorisali takve obrasce u svoje gene, u energetsku memoriju, mi nismo osuđeni da pomirljivo živimo sa time, već možemo sve to da promenimo. Ovdje se javlja pitanje kako smo mi onda pokvarili božanski zapis ako je već on postojao. Kako smo skrenuli s puta i kako je to uopšte moguće s obzirom na to da je Bog univerzum to tako lepo uredio. Ko nas je pokvario, po znacima navoda? Pa vidite ovako, zamislite da vam se rodi dete zdravo i savršeno kao po prvobitnom energetskom nacrtu. Kao što znamo, Bog je čoveku dao slobodnu volju, što ćete pronaći i u religijskim zapisima, je li tako? Ako to dete počne da se hrani loše, da živi loše, ako svojom voljom počne da opterećuje savršeno funkcionalni mehanizam, taj mehanizam će početi da ima poteškoća. Nakon što potraje dovoljno dugo, pa se još prenese i na dalje potomstvo kao jedan normalan način života, oni jednostavno ne znaju za drugi način, jer se generacijama tako živelo i sa druge strane, kako se kaže, svi ostali žive tako, pa kao šta je tu čudno. Tako se potiskuje inteligencija života i čovek to čini sam, svojom slobodnom voljom, naravno nesvesno. On ne shvata tu povezanost, zato se i udaljava sve više od prvobitnog zdravlja. Ona prvobitna inteligentna energija nikada nije nestala i napustila čoveka, ali je potisnuta i zatrpana svim onim što je čovek naknadno napravio. Ta inteligencija se nikada ne može u potpunosti uništiti, jer je to inteligencija života samog.
može ostati latentna, uspavana, ali je posjeduje svaki čovjek koji postoji, koji je postojao i koji će postojati. To nam dakle govori o tome da svako sigurno to ima u sebi. Samo je potrebno da to i probudi. Da ukloni sve one slojeve koji su je zatrpali i guše život u čoveku kako bi ona mogla da uspostavi ponovo pravilan protok i ispravi deformisane energetske nacrte. A sada da vidimo gdje se ta energija nalazi u našem telu i kako da sa njom stupimo u kontakt. Osim što tu energiju nosimo u svakoj ćeliji našeg tela, postoji mesta na kojima je ova energija koncentrisanije. Čuli ste verovatno za energetske tokove ili ti meridijane. Meridijani su energetski tokovi duž cijelog našeg tela. Kao što postoji krvni sistem kroz cijelo naše telo, tako postoji i ovi energetski tokovi koji raspoređuju energiju duž cijelog našeg tela. Još u kineskoj medicini, koja je stara oko 5000 godina, znalo se o ovim energetskim tokovima. Otuda je nastala akupunktura kao način balansiranja energije u telu i održavanja zdravlja. Da li ste znali da su u tim starim vremenima plaćali lekare samo dok je on uspevao da održava njihove porodice zdravim? Čim bi se neko razboleo, smatralo se da lekar nije uradio svoj posao i prestali bi da ga plaćaju dok ponovo ne uspostavi zdravlje kod neke osobe. Mislim da ovakva postavka dovoljno govori o delotvornosti rada na energetskom nivou. Toliko su uspešno održavali zdravlje stanovništva radeći na nivou energije da bolesnih skoro da i nije bilo. Kao što sam pojasnila ranije na primjeru energetskog nacrta, isto tako se i deformacija u energetskom zapisu prvo vidi na energetskom nivou, a posle nekog vremena se to formira i na fizičkom nivou i tada i današnji lekari mogu konstatovati bolest ili poremećaj. Poenta je u tome da je fenomenalno ukoliko možemo da menjamo stvari dok još nisu postale bolest ili poremećaj na fizičkom nivou. Ukoliko promenimo obrasce ponašanja, emocionalne reakcije na određene događaje, pogled na neke stvari, tada se menja i energija koja stoji iza njih. Naravno, to nećemo raditi ovim naopakim redom, jer je to izuzetno teško i mukotrpno i daje slabe rezultate. Mi ćemo menjati tako što ćemo raditi na sva 3 nivoa istovremeno. Na kognitivnom, emocionalnom i fizičkom nivou. Pored energetskih tokova imamo i energetske centre, ili ti vrtlogi energije. Kako nastaju ti vrtlozi? Kao što znate, mi u svojim telima imamo neurone i neuronske mreže. Neuroni komuniciraju jedni sa drugima putem električnog pražnjenja, kao munje i gromovi, prave bljeskove svetlosti. Tu električnu aktivnost, recimo čitava elektroencefalogram ili EKG za električnu aktivnost srca. Tamo gde postoji čitav splet neurona, kao što postoji na određenim mestima duž kičmenog stuba, nastaje jača električna aktivnost, a tamo gde je snažnija električna aktivnost stvara se magnetno polje. Na taj način se stvaraju vrtlozi energije koji su poznati kao čakre u jogi. Putem čakri ili ti energetskih centara mi komuniciramo sa univerzumom, Bogom, univerzalnim poljem, inteligencijom ili kako god da to zovete, jednom rečju sa sveobuhvatnim poljem energije. Na taj način primamo određene informacije i šaljemo svoje informacije u polje. Ukoliko tu postoji problem, blokada, deformacija i sl., komunikacija je otežana i može biti pogrešno shvaćena, kao kod gluvih telefona. Ono što stvara problem u energetskim centrima jesu također razni emocionalni obrasci, uverenja, traume, pogrešan pogled na svet i sl. I još jedna energetska struktura koju čovjek posjeduje jeste aura ili ti biopolje. To je polje naše energije koje obuhvata naše fizičko telo, može biti veoma narušeno jer i ono čuva sve informacije o povredama, obrascima, deformacijama itd. Ove 3 komponentne čine sve to trojstvo svakog energetskog rada. 70% naše sveukupne energije, tako kažu naučnici, čine naše emocije. Emotion, energy in motion, energija u pokretu. A sve ostalo, ako se pravilno hranimo, treniramo, dovoljno spavamo, ne konzumiramo alkohol i slično, čini maksimalno 30%. Znači kada bi ispoštovali sve maksimalno zdravo da živimo, to bi bilo
maksimalno 30% našeg zdravlja, naše energije, naših odnosa. Hajde da uzmemo da ćemo tu realno dostići nekih 20 do 25% ukoliko živimo što je moguće zdravije i time dati doprinos sa te strane, jer ipak postoji i neko zagađenje na koje ne možemo da utičemo jer živimo u takvom okruženju. To je ono što svako sam za sebe treba da uradi, da maksimalno živi zdravo koliko može, a zato ćemo mi raditi sa emotivnom energijom za veće i značajnije promene. A sada da vidimo koji je najinteligentniji deo našeg uma. Naš um čini maksimalno oko 5% svesnog dela uma. Ostalih 95% čine podsvesni i nesvesni deo uma. Tih 5% je dovoljno, koliko god zvučalo malo, da napravi promenu tako što će da organizuje pravac energije u kome teče. Jer energija može samo da radi za nas ili protiv nas, kao i vetar koji može da nam duva u leđa i ubrzava nam kretanje, ili da nam duva u lice i da nas usporava. Onih 65% koje čini nesvesni deo našeg uma jeste naše fizičko telo. Hajde sada da malo bolje to pojasnimo. Naše fizičko telo omogućava ogroman broj funkcija u istom trenutku o kojima mi uopšte i ne razmišljamo. Jel tako? Kada bi naše disanje, otkucaj srca, varanje i svi ostali procesi zavisili od našeg svesnog posvećivanja pažnje, ko zna kako bi to izgledalo. A da ne govorimo o konstantnom stvaranju i obnavljanju ćelija, zarastanju rana i drugim još manje vidljivim procesima. Milijarde najrazličitijih procesa koji su tako dobro sinhronizovani i neometano rade. To je fantastičan nivo inteligencije sa kojim želimo da stupimo u kontakt i da radimo. Daću vam jedan sjajan primjer briljantne inteligencije našeg tela. Primenjena kineziologija se zasniva na tome da mišićni odgovor našeg tela slabi ukoliko mislimo negativne misli i osjećamo se loše i slično. Kada su naše misli pozitivne i osjećamo se dobro, mišićni odgovor je snažniji. Ono što je fascinantno u svemu ovome jeste da su rađeni eksperimenti tako da je čoveku data zatvorena koverta i on nije znao šta u njoj piše. Mišićni odgovor je bio daleko slabiji kada je u koverti bila napisana reč rafinisani šećer, nego kada je bila napisana reč jabuka. Inteligencija tela je zapravo daleko veća nego što se nama na prvi pogled čini. Mi ne moramo sve znati našim svesnim delom uma ukoliko umemo da uspostavimo komunikaciju i saradnju sa ovim nesvesnim delom uma. Inteligenciju tela ćemo najčešće kontaktirati putem akupunkturnih tačaka. Svaki meridijan je povezan sa određenim organima i energijama. Podsvesni deo uma čine uglavnom emocije i emocionalni obrasci. Iako se i na nivou nesvesnog dela uma čuvaju neki duboki emocionalni obrasci, oni se prvenstveno nalaze u podsvesnom delu uma, te kasnije potonu i u nesvesni deo. Hajde da pojasnimo kako to funkcioniše. Svojim mislima mi snažno utičemo na emotivnu ravan i na emocije. Njima proizvodimo hormone u skladu sa time kako se osjećamo. To sve ima uticaj na fizičko telo i organe. Kada se neki emocionalni obrazac ponavlja, lučenje sličnog hormonskog koktela se ponavlja i stvara se konkretna problematika na nivou tela. Mi svakako nosimo u svom telu memorisan ovakav energetski obrazac, bez obzira na to da li već imamo neku dijagnozu ili još uvijek nemamo, već imamo samo, po znacima navoda, probleme u odnosima sa financijama i mnogim drugim stvarima u životu. Potrebno je vrijeme da se neki emocionalni disbalans pretvori u fizički problem. Tako da trenutno dobro fizičko zdravlje ne garantuje dugovečnost ukoliko imamo neke druge, ne tako fizičke probleme. Eto, dakle, veliki deo podsvesnog i nesvesnog dela uma čini upravo emocionalna inteligencija. Pristupiti njoj bez znanja o tome kako da korigujemo emocionalni i energetski zapis koji u sebi čuvamo jeste bespotrebno uzburkavanje emocija i daje slabe rezultate, jer emocije su povezane sa limbičkim delom mozga koji jednostavno reaguje po utvrđenom obrascu bez obzira na to koliko smo mi pametni. I sami znate u kojim situacijama biste željeli pametno da odreagujete, ali vas emocije jednostavno ponesu i preplave. To je zato što pamet, po znacima navoda, nema dovoljno jak uticaj na ovo ogromno polje snažnih emocija.
Menjati emocionalne obrasce sa nivoa kognitivnog dela ne daje potpune rezultate, uz to što je i zaista mukotrpan proces. Ja to nazivam kao borba u rovovima gdje ratujemo sa sobom da se savladamo i da ne briznemo u plač ili se ne razbesnimo ili ne pobegnemo zbog traumatičnog straha i slično. Kada nas emocije preplave, tu nema visokog nivoa svesti i pametnih reakcija. U sve to mora se uključiti i inteligencija tela uz vođstvo onih 5% svesnog dela. Tek tada promjena može biti brza, duboka i dugotrajna. Brza jer pristupamo na vrlo inteligentan način, duboka jer radimo na dubokim nivoima nesvesnog i dugotrajna zato što kada rešimo na tako dubokom nivou, to onda ostaje trajno. Kao kada korov iščupamo iz korena. Tako ja to vidim i volim da dočaram. Kako komuniciramo sa našim umom? Naša leva moždana hemisfera je logična i ona razume reči, formule, objašnjenja. Naša desna hemisfera je, kako kažu, umetnička. Ona razume putem boja, slika, simbola i zvuka muzike. Znači, da bismo se obratili desnoj hemisferi, koristit ćemo rečnik koji ona razume. A to su boje. Energija kao frekvencija svetlosti ili zvuka. Energija ima svoje frekvencije i talasne dužine i najbolji primjer za pojašnjenje toga je svetlost. Svi znamo da svetlost u sebi sadrži energiju različitih frekvencija i talasnih dužina. Kako bi se svetlost raščlanila, možemo je propustiti kroz prizmu koja će pod različitim uglovima prelamanja dati dugine boje, to jest razložit će sveukupnu svetlost na dugine boje. To nam je svima poznato i to možemo vidjeti i nakon kiše kada grane sunce, jer su kapljice kiše kao sićučne prizme koje razlažu energije različitih frekvencija. Te dugine boje zapravo imaju te boje koje imaju zahvaljujući frekvencijama i talasnim dužinama. Crvena boja, na primjer, ima najveću talasnu dužinu, a najnižu frekvenciju, a zatim slede narandžasta, žuta, zelena, plava, teget i ljubičasta, koja ima najvišu frekvenciju i najmanju talasnu dužinu. Sve to nam pokazuje kako se ova, da tako kažemo, bezbojna svetlost, prozirna, zapravo sastoji od skupa svih boja. Mi ih klasifikujemo u ovih 7 boja, ali oni se zapravo prelivaju iz jedne u drugu i nema tako jasnih granica. Njih smo mi odredili, jel tako? Tako dolazimo do toga da crna boja nije zapravo boja, već odsustvo svih boja, odsustvo svetlosti. Tako da to nije loša boja, već samo ima drugačiju ulogu. Ono što ja u svom radu i u intuitivnom coachingu koristim, i generalno se to koristi u intuitivnom coachingu, da bismo komunicirali sa desnom hemisferom, intuitivnom hemisferom, jesu boje. Kad udišemo određenu boju, to jest svetlost određene boje, to znači da mi prizivamo energiju određene frekvencije i talasne dužine. Ili kada izdišemo neku boju, to nam govori čega je višak u našem telu u ovom trenutku. Te informacije su veoma značajne s obzirom na to da svesni deo uma ne dopire toliko do tog znanja i veoma nam znači da kontaktiramo desnu hemisferu i intuiciju da nam pruži trenutne i autentične odgovore bez uplitanja logične hemisfere. Logični deo našeg uma koristimo za inteligentno usmeravanje i sprovođenje procesa za komunikaciju sa kognitivnim delom našeg uma, ali se ne zadržavamo samo na tome, već angažujemo i onaj dublji, inteligentniji deo nas. Isto tako i zvuk ima svoje frekvencije i talasne dužine, ali mi ćemo se ovdje prevashodno baviti bojama i svetlošću. Dakle, sada kada smo ispričali sve ovo i namirili levu hemisferu koja prvo mora da shvati o čemu se radi, da ne bi stvarala otpore ka nečemu što je nepoznato, sada možemo da pokrenemo proces transformacije na suštinskom nivou. Sada ćemo da protrljamo dlanove, da aktiviramo čakre na našim dlanovima, jer one nam služe da aktiviraju sve energetske centre duž kičmenog stuba, a i da pomeramo energiju po našem energetskom polju po želji, pošto su one kao magneti na našim rukama. Zatvorimo oči, stavimo levi dlan na predeo srca i desni preko njega i samo dišemo.
Lagano dišemo i opuštamo se. I sada ćemo početi da udišemo u predeo srca. Samo lagano udišemo u srce i izdišemo. I udišemo u naše srce i izdišemo. I povežemo ritam našeg srca sa ritmom otkucaja srca naše planete Zemlje. I osjetimo mir kada se sinhronizujemo. I sada ćemo da udahnemo čistu, sjajnu, belu svetlost u sve ćelije našeg tela. A sa izdahom ćemo izdahnuti sve što nam više nije potrebno. Udišemo čistu, sjajnu, belu svetlost u sve ćelije našeg tela. A sa izdahom ćemo izdahnuti boju koja nam je u ovom trenutku višak. I ponovo udišemo sjajnu, čistu, belu svetlost u sve ćelije našeg tela. A sa izdahom otpuštamo boju koja nam je u ovom trenutku višak. Prva koja vam dođe. Bez razmišljanja, samo koja vam dođe. Da li ćete je vidjeti, čuti, osjetiti, doći će vam. Dozvolite vašoj intuiciji da vam da odgovore. I sada ćemo udahnuti i sa udahom ćemo udahnuti boju koja nam je u ovom trenutku potrebna. A sa izdahom ćemo otpustiti boju koja nam je višak. I udišemo boju koja nam je potrebna u ovom trenutku. U sve ćelije našeg tela. A sa izdahom otpuštamo boju koja nam je višak. Osjetimo jedan mir. Osjetimo kako smo dali sebi nešto što nam je bilo potrebno i kako smo oslobodili nešto što nam je višak. Osjetimo zahvalnost za to. Zatim protrljamo dlanove, a čakrama na našim dlanovima osvežimo oči i naše lepo lice i lagano otvorimo oči. Eto, iako vi ne znate šta tačno znači ove boje i ne razumete šta ste izdisali kao višak, svakako ste putem intuitivnog dela uma napravili određenu energetsku promjenu u svom sistemu. Udisali ste boju koja vam je trenutno potrebna, izdisali onu koja vam je trenutno višak i time nesvesno otpuštali ono što je suvišno, a udisali ono što vam je potrebnije u ovom trenutku. Možete vi ovu vežbicu energetsku produžiti koliko god je vama potrebno, da udišete određenu boju i da izdišete i možete je ponavljati kada god vam je potrebno, bez ikakvih ograničenja. Nadam se da će vam služiti. Ako vas interesuju ove teme, možete me zapratiti kako bi vam stizalo obaveštenje o narednim objavama, a ukoliko želite da radite sa mnom, možete me kontaktirati putem sajta ili Instagram naloga dea_intuitive_coach. A mi se slušamo i naredne nedelje sa nekom novom temom. Veliki pozdrav svima!